Saya Gunung Cisewu. naon Gunung Cisewu teh? Oh, karuna goblok. Di mana? Gunung Tang Cisewu. bosak lepna. Leng. Bunyikan loncengna. Komen and share. Edan karuhun. Zaman now. Kamu. Tanya yang naon. Hayang naon, Bah? Hayang naon, Bah? Tadi paraban anjing. Tadi paraban anjing. Oh, daging anjing di dia mah. Tadi paraban lain anjing kok. Hayang naon jang sia teh jang? Eyang teh hayang naon? Mana si Jage? Iya ai goblok. Rujit. Dia nggak parong. Ya, oi. Woi, kesurupan ya Pak, supir. Kesurupan supir. Supir helm anjing. Cager sorangan. Kunaon eta teh? Caritana kunaon? Bunga-bunga. Oh. Aduh, maksud. Aduh, sial penguasa. Balik anjing. Hujan guys. Kemana ya deh? Dedek, sini dek, sini. Di laut gua. Joget atuh.
Iya, penggemar dongdong jauh di Sumedang kan dia, kecil aja. Oh, di Garut Kang teh. Oh, mau nu. Iya namanya dongkap ya. Di mana Kang? Garut nih. Oh, lupa kan juga ada madu. Atau non bisa ya kesalahna. Abit. Heeh. Itu kesalahan lah, heeh. Heeh, make kola-kola. Nu penting mah kudu di saklep Keke Gunawan. Saklep like bunyikan lonceng di bawah ini dan apa komen and share banyak-banyaknya. Karena subscribe itu gratis. Sampurasun. Sampai itu goblok. Cing jadi aneh. Sampurasun. Rampes. Anjing. Tos geus bareman we nya atuh nuhun. Iya.